Upozorenje. Ovaj video sadrži sadržaj koji nije primjeren za djecu mlađe od 12 godina. Molimo da gledate na vlastitu odgovornost. What is up guys? My name is Riksha. Lijep pozdrav svima, dobrodošli u novu epizodu na našem YouTube kanalu. Danas igramo Happy Wheels. Zašto baš Happy Wheels? Pa čuo sam da je igra vrlo zanimljiva i smiješna, a pošto je baš i nisam previše igrao, htio bi se okušati njoj i vidjeti po čemu je smiješna, tako da danas ćemo znači to igrati. Prije nego što počnemo, htio bih vam reći neku sitnu zgodicu koja mi se dogodila prije nego što sam počeo snimati. Znači jednostavno dobio sam želju da malo više truda uložim u kanal, jer u roku ovih par dana sam dobio dosta podrške od vas kao mojih pratioca i jako sam zahvalan time što sam dobio podršku i sami se vidjeli da ću uvesti Clash of Clans u svoj YouTube kanal, što je odlična stvar. Samo moram malo srediti recorder tako da mogu tu na tabletu snimati Clash of Clans, pa šta, skrenuo sam s teme, nemam pojma što sam sada govorio. Da, uglavnom bit će Clash of Clans na našem YouTube kanalom i krenem ja snimati i izgleda da sam si nekako zeznuo zvučnu karticu vanjsku, tako da možda se neće čuti kvalitetno, ali za nekih mjesec dana, manje od mjesec dana ću dobiti, to jest uzeo sam si novu, tako da će biti kvalitetno ponovo. A da mi ne odugovlačimo, krenemo sa samom igrom onda. Znači play demo, obstacle curse, znači to je mapa, izgleda dobro. Play now, koga ćemo uzeti? Starkelj, dobro, znači ti. Znači tu trebam preći mapu. Odlično. Ovo baš i ne izgleda. Ovo baš i nije za djecu od... djecu mlađu od... pa mogu bi reći 18. Ovo je previše brutalno. Prešao sam mapu. Oh yeah. Victory. Sad bi trebali šta? Šta bi trebali? Change character. Mogu probati sa... Pita ovoga. Debeloga. Šta, ne mogu u njega igrati? This character and feature characters are only available in the... ne. Znači debeloga nam ne daje. Ajmo uzeti Starkelju. Dedo, ajmo. Ne reverse. Ovo je Starkelj. Sad je još veći invalid. Gle noga. Dedo, pikaj nogu. Sad možeš dobiti 100% invaliditet. Sad si ratni invalid. Sa Space Nitro dodajem. Odlično. Ajmo. Nitro. Ne, čekaj. Mir. Leti, a mogu letiti. Gle. Ja mislim da gore od ovoga ne može biti. Ne, dolje. Gore. Ovaj deda ne može glavu strgati. Hoću mu glavu strgati. Malo to zvuči čudno, ali... mislim da može. Ne, šta je to? Odi gore. Ajde, mir. Ajde. Nemoj nosom. To. Nitro. Leti. Prešao sam. Ajmo sad na drugu mapu. Ima dijete. Ovo baš nije mapa za djecu. Kako ću ja proći? Mislim da ovo nije karakter za ovu mapu. Ajmo promijeniti karakter. Mislim da je ovo. To je taj. Ajde, polako. I sada, šta sada? Škrenuti.
Da, morao sam si noge potrgati prije nego što sam krenuo. Kako bi stao unutra. Ajde, ajde. Ovo je miješalica. Ovo me pravo izmješao. A, to ja mogu upravljati. Čekaj. E pa da, pa ja mogu upravljati. Vajda. Skači. Ništa. Ne. Potrga me. Šta napravi? Još me i pregazi. Fuj. Ajde, idemo. Zadnji pokušaj. Ajde. Možeš ti to, čekamo kuglu. Ajmo. Glavno da si je potrgao sve živo i neživo, znači ja mogu kontrolirati auto prilikom... Ne! Šta napravi od mene, fuj. Njeveno meso. Ništa, idemo u sljedeću mapu. BMX Park. Znači ovdje nisam mogao pikati karaktera, ali mi se čini kao da ova mapa stvorena. Dijete, drž se! Oča! Nemoj mlatara toliko rukama, zapešeš negdje. Neće, tata. Slušaj ti mene. Neće biti dobro ako... sam ti rekao da ne mlataraš rukama. A vidi šta sad napravi. Fuj. Gle kosti. Ovo ne izgleda dobro. Second chance. Ajmo. Strike 2. Fight. Mali, veži se. Ovo će biti... vrti u zraku. U prvoj brzini je stari. Ajde. Kad si ga ostala... dobro, nema veze. Kad si ga, sine, ne gledaj kako tata vozi. Kad si ga inače potrebna. Dobro, tata. Ajde, vozi. To mali, drž se. Ovo nije dobro. I treći zadnji pokušaj, ajmo. Ajmo, vozi. Ovog puta imamo kacigu. Mali, drž se. To, kaciga je sve tu. Nadam se da ćemo ovoga puta brže ići. Ajde. Šta tjera, čovjek treba imati noge. Napravio je pljeskavicu od mene. Fuj, odvratno. Ništa, ljudi. Igra se čini brutalnom i smiješnom, tako da... zanimljiva je. Treba je dati šansu i ja sam je dao i čini se okej. Tako da, ljudi, ništa. Napisao sam bio na Facebook stranici također da je jedan producent mi napravio jednu odličnu muziku za intro. Uskoro će mi sebe napraviti intro napravljen po toj muzici, tako da uskoro čak možete očekivati i custom made intro od strane producenta i intro dizajnera, tako da će biti odlično. Znači, zahvalio bi se i njima obojici. Link tog producenta možete pronaći u deskripciji ovog klipa. Također radit će besplatne muzike za onako malo veće youtubere. Misli se pod malo većih, ne znam, koji imaju više od 200-300 subscribera, tako da slobodno posjetite njegov SoundCloud, njegovu Facebook stranicu i lajkajte ovu epizodu, podijelite, komentirajte, te se naravno ne zaboravite pretplatiti, a do sljedećeg videa se mi vidimo. Goodbye!